Jauh-jauh tu sa kajam-jaman maka jina na sulibat. Saka tu sa kajam-jaman aurita supui na kai nuat samas imazai tua ipisio, imazai tua sang-sangsa na kayan, imazai tua tapuru katu 5karam pacudu 10katu tiro karam. 以佛所书1章15节到23节。拜，dia kan serang dangda kan tua patara no saruan tua ta marereng ati Yesu katua no kiliva ketua na kisamula-mula a sinja amapolat manasika ini kakena a pusa sekezan a marva tua semas tua patara timun au no inuliakan kuno si pazazka ta parauraut aku siki aung tua kateriguan a kama a semas nuata marereng ati Yesu Kristo ulamuna a pinakizang ni maju tua zwa ro papu sa-usawan saka ro pakelang-kelang a tala parawatsa na babak tuano sikelangan tua semas kiau ngaken uta tua semas tu subusan a matsa nuanu varong tuano sikelangan tu na makuta anu puzangaran ani maju a cau-cau tu na makuda a paramuran nua mangwaan a uri si pagau-gau tua pinili ni maju a taala-alan tu na makuda a paramuran nua zwa pisur doa semas a sini papatsung api tanuitin a namasarwanga te maju a cau-cau namaya tazwa uta azwa garang katua pisur a pinaka te Kristo a papasung noa semas a pitwa kina mevaluta ni Kristo a kemasitoa na matsai sa pairadi yanga timaju i api te kanaval tua kama semas i tari vavau ti Kristo te vavau tua za pinaka ro palavalawak tua pinaka po gara-garang tua pinaka po pisu-pisur tua pinaka marereng amapolat katua zua pungadan tu na ma paalay timay mga au ini ka amin sa situasyon kumali no mapabalit ay katsawan kinamaya uta naman mga pasa taytukoy no semas pakirain tay Kristo sa penti timaju to uru noa kiukay sa palawa ketua na naman mga kiukay noa ya masan kinatsawa-tsawa ni Kristo saka simpeluan noa pisur ni maju na sepelu itwa na naman mga ay chukay noa semas satu suaka jam-jaman asini pupatarvan kakelangan tua semas 认识上帝只有真理的教导和圣灵的启示才能使人正确认识上帝阅读经文是一种理性的认知帮助基督徒的生命成长而圣灵的启示则能开启属灵的眼睛让人看见真理中生命的奥秘我在牧会中每当计划节庆活动如圣诞节庆祝活动野外礼拜事工或是培灵奋心造就性营会相对容易得到关注最困难推动的是事工则是推动长期读经计划并鼓励全教会信徒参与许多人不愿意参加读经的理由常常是读不懂或是我都读过了不想再读信徒似乎忽略保罗的祷告认识上帝是需要圣灵所赐的智慧和启示台湾的教会也曾经过度追求灵恩经验
而对上帝的认识有偏差。例如1995年闰8月的预言曾造成一些基督徒的恐慌而移民贝里斯，日后遭遇困难又被迫返台。另外921大地震或太鲁阁号意外，也有部分教会把灾难归因于当地庙宇林立或原住民崇拜祖灵。因此我们在阅读圣经时，应当求圣灵使我们能明白真理的启示，这也是灵性塑造的重要部分。改革中的信仰认为，唯有在认识真理与圣灵的启示之下，我们才能参与上帝国度的建造，使我们所生存的世界更符合上帝的心意，更符合上帝的心意。Sinaya tusok ka jaman-jaman asini pupa tarwan kakelangan tua cemas satu suasina apuru kai imazai tua tapuru katu pijo karan aku siki aung tua kateriguan na kama cemas nuata marereng ati Yesu Kristo ulamu na pinakizang ni maju tua zwa ro papu sa-usawan saka ro pakelang-kelang atala parawatsa na vavak tuano sikelangan tua cemas aicu kai no cemas asini pala roeng ata tanutim saka nakwenu katina sumupu tua sisiu tayau aya tua aicu sisiu makaya pusara papizazaya paselayar tua sipatsunan imazai katsawan saka aicu sini pakelang no vavak tanutin Orina makena semuvuca tuai chua nama vuca aja maca saka nama kaitina patsung atau zamana tala parawacan na penakarwarwa kainu cemas saka latinana kisamula sumupu tua sisiu na takamelang ti tua mana kaulida na kai tuai chua vavak asini pakelang tanuti nama polat manarui makai tina kisah selang ay mazay ito ang pinadira nua semasa angangwa kadunangan at kaizanan saka datinana makaparay ito mana varong nua semas ayaya pasemaraw apadadzaka tanutina mapodat saka tutso asinipa kinim namitanutim 我是否真正认识上帝？我对上帝的认识从何而来呢？现在都说个zaman-zaman aruta igaloy na kinunam latina na gamalo kinunam saka kainuri。赐下爱子的天父，感谢你恩典的赐予，即使很多时候我并无法深刻感受到你的同在，但我愿意全然相信你的爱和扶持的手一直与我同在。在生命艰难的时刻，恳求你让我经历你安慰的力量，使我的生命根基是建立在基督对我的爱上面，让我经历主爱的丰富美好。Mali-mali niya kamay taliwawaw asu binagagawan to mana pakisubali arawa sa janoma na mapulat saka kumali ika ka na makaya makinunum to namatay nino ay choy katsawan kisuna aki saselang ka tanusum lakwa na masaro akan sa kamay at tanusuna penulat ayato asu kiliwag asu timyak ijwa sa kamaya itanuakan saka semas kumalia namatay nua niya si sarapayan tiyaw ngamen laso pinapupiso so sinasa saka namakay manana liminti to amanang wangwa anya kini katsawan to ang sarwan to aso kiliwag saka namakay managamaw ka o pororo to amanaso mangoan imazay katsawan ayakan na kiaw saka malimali ko inuri pagkatasong adam ti Yesu Kristo. Amen. Mali-mali ito sa kadyaman-dyaman na makati na misasalang sumupu kilaroy kakilangan to amana sama tayaw latina na takamalang latina na sekelang tayaw to isyo at sarwan to tima at kamay tariwawaw saka semas mali ayaw no sumpusuputin to akay no at semas manawri papuwarong
manauri remuus tua manauri makai tina patutu la pororo tua mana jasika makai na pupi sura pororo atumudur tua limita atau wa sumupu tua kai no cemas aikana po pisur ta atisu na tiakan sakamali-mali latina na suliwa tu suaca kini adawan taja 平安